Rwanda haravuga ko kuba Augustin Bizimana yarapfuye atagejejwe imbere y'ubutabera ari igihombo. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Jean Bosco Siboyintore yagaragaje ko hari ingaruka z'ubutabera butatangiwe igihe. Kuri uyu wa gatanu nibwo umushinjacyaha mukuru wa IRMCT Serge Blamet yemeje ko Augustin Bizimana washakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga hashize igihe yarapfuye. IRMCT ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurangiza imirimo yasizwe n'icyahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda TPIR rwaburanishaga abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, rukaza kurangiza manda yarwo hari abataratabwa muri yombi. Mu makuru avugwa muri Tanzania, uyu munsi abanyatanzania batangiye igihe cy'iminsi 3 yo gushima Imana nyuma yaho Perezida John Magufuli hatangarije ko ubwandu bwa COVID-19 bwagabanutse mu gihugu. Perezida Magufuli yashishikarije abaturage gukoresha iki gihe bagashima Imana kubera ukuntu yarwanyije iki cyorezo. Havuga ko ibi ari ingenzi mu gufasha Tanzania kwirinda coronavirus. Hashize hafi ibyumweru 3 iki gihugu gihagaritse gutangaza amakuru mashya ya buri munsi ajyanye n'umubare w'abanduye. Byatumye hibazwa byinshi ku ishusho nyakuri yuko iki cyorezo gihagaze muri iki gihugu. Iyi n'indi nshuro Magufuli asabye abaturage ba Tanzania gusenga iminsi 3 uhereye ku wa gatanu kugeza ku cyumweru. Kuri iyi nshuro havuga ko hari uburyo bwo kwereka Imana ko bashima icyo yavuze ko hari igabanuka ry'umubare w'abanduye COVID-19 mu gihugu. Ndabashimiye mbararikira amakuru aza kubagezweho ku isaha ya 9 hagati aho mugiye gukomezanya na